Ngithanda ukuthi-ke ngubingelele khona la ku Backspace. Sengiphinde ngabuya-ke fune indaba-ke ithinte zediski, iy'ndaba-ke nje ey'sematheni, hlala nami ngikuzele nazo. Ngiphethe-ke la udaba-ke oluthinta umdlalo we-Kaizer Chiefs, yena-ke lapha uGustin Serino. Kunodaba-ke lambukela olutrendayo oluthinta kuGustin Serino, naye-ke lapha unkosikazi wakhe uMalena. Yena-ke unkosikazi wakhe uGustin Serino ubhalile-ke lapha ku-Instagram khona-ke into ayibhalile ebeyibhekise kubalandeli bayo-ke Kaizer Chiefs, especially-ke kulabalandeli ade lokhe-ke begxeka yena lapha uGustin Serino. So before ngiye laphana-ke ey'ntweni ey'shoyo yena-ke unkosikazi wakhe yena-ke uSerino ade kudlala-ke i-Chiefs ngawo-ke lapha olwesibili idlala nayo-ke lapha e-Richards Bay, and sibonile ukuthi kaMakhosi awawunqobanga-ke loya mdlalo, adliwe yona-ke i-Richards Bay ngawo ku-1-0, and-ke uSerino wawuqala-ke lowo mdlalo. And-ke laphana kwi-social media-ke impela bamgxeka kakhulu, and akusuye kuphela-ke abamgxeka, abaningeni abanye-ke abadlali bayi-Kaizer Chiefs abagxekwa kakhulu kuwona-ke lowo mdlalo. So nazi-ke izinto ayibhalile unkosikazi wakhe-ke na kuSerino, ubhale ngaso-ke lapha iSpanish kuwona ku-Instagram kuma-stories akhe. Bathi-ke nawumbhalo-ke otranslate-iwe, ngiyathemba-ke mbukeli ukuthi uyawubona-ke lapho eskrinini. Ukhuluma-ke nje izinto ey'ningi, and impela kudefenda yena kuSerino kulama-fans ade lokhe-ke busy emgxeka, and usho khona nje lapha ukuthi-ke yena kuSerino akaze ka-starter in 4 months, and bacabanga ukuthi-ke usengavele-ke efike nje eqale kumdlalo and kwenze ku-magic, and usho khona ukuthi-ke bengamesaphi naye, like nje impela-ke nje uyamdefenda unkosikazi wakhe lapha, and uyasho ukuthi-ke uyi-quality player. So injalo-ke mbukeli, uyena-ke lo nkosikazi wakhe uSerino emdefenda-ke lapha kwi-social media emva kokuthi-ke ama-fans amanye-ke Kaizer Chiefs emgxeke, and siyamazi-ke bafowethu uSerino ukuthi-ke u-talented, like siyamazi ukuthi uyalazi, kodwa-ke ngathi izinto kayihambi kahle lapha kwi-Chiefs, futhi akusuye kuphela uSerino nale nkinga. Abadlali-ke be-Kaizer Chiefs nje abaningi ngathi abafuni ukudlala, kunento eyenzakalayo and asazi ukuthi-ke kwenzakalani. So zinjalo-ke yizo-ke lezi ade kuphathele zona, ake ngithi-ke nje danke ngiyazibongela.